Ketua Lembaga Perkreditan Desa Pekraman ke Desa Taro Kecamatan Tegalalang Gianyar iketut doblet antara Lasgati ngantung Iban. Setonden ngalahin, ia masih ngirim pebesen teken panakne lewat HP. Klien dinas Banjarket Iwayan Pase Eka Wirate dugas Senin 30 Agustus nyelasang kejadiannya ento dugas Minggu 29 Agustus jam 15 wita. Setonden ngulah pati korban ane biasane kaukine kriwil maan mebesen teken panakne ane paling kelihe. Di pebeseni ento korban ngaku nyesel ulian subegagal dadi rerame. Korban masih mepamit ajak nunden panakne loh apa ngurus adene. Disubane maan pebesen ke keto, keluargane ngenggalang ngalih korban ke pondokne sawetara 500 meter uli Banjarket. Mare neke di pondok, anak korban ane paling cenik manendang jalanan kamarne. Sagetan sube tepukine ngantung Iban di plafon kamari. Dugas tunange korban anu mangkihan. Sube selegak-selegak. Mare lakar abane ke rumah sakit, korban sube ngalain. Wirate sing nawang. Apa ngeranang korban nekat ngantung rage. Apa buen korban nak sing tain nyerite unduk masalahnya di LPD tongosne menggai. Kapolsek Tegalalang AKP iketut Sudite nyelasang sing ada tanda-tanda kekerasan di awakne korban. Tetap polisi lakar ngadang penyelidikan. Setonden ngantung rage, korban man masih video call ajak panakne paling kelih di Denpasar. Sampai man ngirim pesan WhatsApp ane intene ngideh pelih. Tim Bali Express ngelaporang.